ladaka Galwan Valley a India le China sipai te inepna thibel anom zela India lamin sipai somni bor vel an chan to a China lama mi somli paruk vel chuan hliam na takan torlo vek chuan an thi ve bok tura ngayania rampahni te boruak atang chho hle Ramria kumsom nga bor vela India le China te inepna sat ber trum alani hialo me ani nepna lai la chu khovo na mun le mun sang la ya ania tharum thona ron chuadan hi an soidan chuan China sipai te hi inrem na anga an tolkir tur chu lungin anin vom ta chiam maya thinga perek zum kil bur mangte in anin voboka silai ro chu me bua a omlem lo thung nia hriatane juni sompanga zanlai pela khan tharum thona hi atop theithram atira India sipai pathum an thi nuwa hliam zinga anazwalte chu an thi zui le ta ka wangin India lama hian nuna chan chu an pungta a China lam hian thizat le hliam zat hi engma an puang zar lo thunga foreign ministry chuan an mi le sa te chu India sipai ten kutan thak nin an soya adem hle India chu boruak chemal theizonga khosalo turin acha tel ngal bokane India thung chuan Ramri buaya China malak na chu an buai chan nin an soya India sipai te chuan tharum thowa China sipai te chu chehma sazo kan ni thu soin an chang let ve mai nin an tar langane karma salama ram pahni te hian in biak na nein amuan omzo nga ka ruk chung an lo in nep to na chu chin fel ni se tin thuanda a remna zonga kepen ani lain hetiang borvel hi an ni le ta thunga India lama ram hruai tu tele sipai lam anin ron khoma tuna anin ti buaina mun hi kumsang khazakwa somruk pahnia ram pahni te an lo in do to na ani nge nge a ka ruk chung hian sipai sang tel an chek man ve ve a boruak so sang zel tur ve na tan sipai te chu nu ki hret ani to thunga ala chambang te po an la in ngei ta chuang lo silai met puak lem lovin anin sual buai zui ta ne tuntruma an buaina hi chu India in ramri hrula kongle thlona trum mun asiam wang nia ngayania henga malak na te hi kumsang ni som nia zo turnin kongpoimo somruk paruk vel siam that me kanaya chungzinga pakhat chu Galwan Valley kaltlang nikum October tha a an hontak Daulat Bek Otli thlona trum mun panna turania Ramri thuam that konga ma alameka China chuan Ramri hi sipai thiara ol samjong na turin a ma dai toin alo thuam thato thungane an buaina bulpui ber hi chu British ho ni khualo wanga Ramri fel lo wang hani deuh berome tuna an buaina lai hi ladaka aksai china nia kumsang khazariat somnga paruka khan Jammu and Kashmir Maharaja chuan aram china alorin lutin British point India ramangin halopom toa Johnson line an ti mangin Ramri an khama hetiang lai hian China lama dugon revolt athlen lai ane wangin heram ruak hi angai sak man lova asoi se lemlo mase kumsang khazariat somkwa pahnia aksai chin chu kumkhwa a anram lo ni to thri nangin thu aron nei tranta kumsang khazariat somkwa pathuma China chuan British nena Ramri thendan tur map chu aphara aksai chin chu anrama arin luta British la hian lo pompuin Ramri chu karakoram tlanga arin leta chu McCartney McDonald line hantia hetiang la hian Russia chu anlian chakhle British hian China chu angai mo lem lobane Indo pui pakhat na azawa British chuan aksai chin chu British India huam chunga arin lut leta ahma a Johnson line chu India le China te inrina line of actual control apom leta China lam lain tual chung buaina an to lai hania wangin han soisel tina an tin lem lowane India in zalen na anei nuwa po aksai chin chu India ram chunga nga pom hania mase Union Home Minister Masaber Sardar Vallabhbhai Patel Khan ladak khothlang lama hian Ramri rin hadu lo thunga me panti chuam masaka chuan India ram mangche in lantir hani lowane kumsang khazakwa somnga pahnia Prime Minister Jawaharlal Nehru chuan kanram ri hi chiang taka lantirin India map siam taila khovel ram sang po kanril don nia hatia tun thlenga map kan man tak hi an duang chuaka aksai chin chu India ram china anrin luta China lam hian atira soisel na an neilem lova kumsang khazakwa somnga pakwa engkim adang lam zo ta thungane
India le China te in rina line of actual control a buaina chuana hmun hi hlom thumin a then theya western sector chu kantarlan tak Ladakh borvel hania middle sector chu buaina chhuwa tlemna berniin Nepal khothlang lam Uttarakhand borvel hanilea eastern sector chuan Arunachal Pradesh le Sikkim lam a huam ve thungane eastern sector Ramri hi kumsang khazakwa som pathum le sang khazakwa som palia chingfel turin British Tibet le China te chuan Simla thut khom manaya Tibet chungchang po an soi ho nge nge a Tibet le India in rina chu McMahon line manga thlen hran hanita a anwa hian andam tlanjet nuwa China chuan a hnuwa asoi sel le ta thunga McMahon line manga Ramri thlen hran chu British le Tibet te in rem na angin akal ta nge nge bokane kumsang khazakwa somnga China chuan Tibet opa eastern sector lama buaina chu a in tranta a China chuan Arunachal Pradesh chu aram chin ninaron chalane Arunachal Pradesh hi India laka lolungoi lota po ni se kan ramani titu China haneya keni hi chuan kan la hlat deuh nina langane kumsang khazakwa somnga pakua Tibet chuan Dalai Lama som palina kai hruain China laka helna an chok chuaka an hlo tlin lo hnuwa Dalai Lama chu India ral tlana China hruai tu Mao Zedong chu India laka hian alungoi lo hle Hmiah kumsang khazakwa somnga pasari chawa khan arukin hemuna hian kong an lo sial to a Tibet khothlang lam le Xinjiang province chu aksai chin kaltlang hian thlun zom hania China chuan Johnson line aya McCartney McDonald line chu an pom ta zo kane Ramria buaina chu asoidanol sambera chuan India in heti chin hi kan ramani hantila in China lamin heti zok hi ni ye anti ve thunga Ramri in bo thuana wangin in ngir nghauna chu a om kum khuwa ta ne achin feldan tura ram hruai tu te anin betrina ma se atu ve ve main kan ram chin ba khi chu kan tol lowang anti wangin in rem na om thei chuang lova kumsang khazakwa somruk pahnia khan Ramria buaina wang hian ram pahni te chu an lo in do to nge nge ani kha thakhat chung borvel anin dona hian sipai chakna chau manania thlona le longte an chhop tel lowane hemitrum hian China chuan sipai chakna achung nung jok tilantira mase Ramri buaina ro chu a fel thei chuang lo China hian line of actual control latangin Indozo hnuwa hian kilometer somni borvel an tol kir ninan soya mase India chuan chu chu kan ram chin thawalani antia ram pahni te hi Ramri zawa anin pu ton ve ve bokane anin do ma hian Soviet Union chuan India chu China laka hian athlawang alo hautowa communist ram pahni te in kara khilo omsa to chu nasatakin azau bela Indo achuala hian Soviet Union le America te chu Cuba a ani nepwang lai takniin China hian ram pahni ten India chu apui don lo ti hria remchang alata ni te a soi thrinane hemitrum hian India chuan US le UK tangin ral thuam le tuma a hlo chama athrian Soviet Union ro chuan a thlona trafilor takmai MIG chu India nena a leitir thungane Indona azo hnuwa hian rampahni te in kara buaina ala chuak deuh zeu zeu reng thunga an inep na lian zualte hantar lang taila kumsang khazakwa somruk pasari August thla China sipai te chuan eastern sectora Nathula Pass an ron kana India sipai te chuan lodangin India ramchhunga tanga inthiar fihlim turin an riatira September ni ruka China sipai te chu an tolkira olsam taka an ron lu tolo na turin India chuan September ni som pakhata duty post asiama Ramri chu thir lenin a hung zui taboka hemini vekhian China sipai te chuan India post le thir len chu an ron bei ta chat maya India sipai ten chhang let vein China bunker antichia a September ni som pangat heng an buai zui ane October tha China chuan chola post lam alut le a India sipai te chu kanram china inin khwartin no kir atuma anin nial buaina tharum thona chuaka India sipai somriat pariat an thiba ka mi za somruk pathum borvel an hliama China lama po nunna chan anom nual bokane kumsang khazakwa somriat pasaria Arunachal Pradesh Ramria rampahni te hi boruak trang takmaya anin neple boka ahma kuma India chuan Arunachal hi state nina apea
kan ram chunga mi state anga inlo puan ve ngot mai tin China hian ado dal thunga sumdorong chu muna inepin ram pahni te hi anin dole te uviau nia soyene sumdorong chuwa hian China chuan helipad le thil dang asa India poin asipai te atir lut ve ngala China sipai te anin thiar fil him ma chu amel te po anin mel rum man viau hani ome India hian Ramri chu engtikong poa ven himatum ti hemitrum hian alantira kumsang khazakwa somruk pahni nuwa avoi khatna tan Ramri chungchanga inbiak na te po an nei thei pha Elesia hian achan thrazo komlo turin inrem na inei teang tin kumsang khazakwa somko pathuma khan thuthlung anjiaka remna le muana om turin thu anda buaina ro chu are tak tak chuang lowane kumsang ni som pasaria doklam hmuna sipai te chu ni somsari pahni chung ani nepzui le bok kanei kha doklam pla chuwa China chuan kong an siala Bhutan chuan hei hi kanram chung ani tin India chuan an thlawang an hawa heiba ka hian chan thrazok omlo na bo buai thei ani boka India hian sipai thahnem tak mai atir luta karuk chung amuanom zonga inrem na anjon nuwa ram pahni te hi anin hnuk kirzui ta ne Hemitrum hian India chuan sipai chu rang tak main doklama hian athiar lut theya achet randana China chuan India chu ramri thuam that na thok ti hrathiama ramri chu ngun zoka vilturin sipai te po atir lu bel nge nge hane kumsang khazakwa somnga paruka trang dai to khan line of actual control chungchang hi chu ram pahni te hian an lo soi to a China hian Johnson line le McMahon line an pom du lova India lain heiba khi chu pom tur dang kan nei lo kanin dan puyani ye an tia wangin ramri buaina hi chu are tak tak thei lowane kumsang ni sompanga Prime Minister Narendra Modi chuan Beijing atlo tumin rotna alo hansiam dek dek to a China Foreign Ministry in alo hnol sak mak thungane ramri dang line of control India le Pakistan te in rina hi chu kumsang khazakwa somlia khan duan chua aneya kumsang khazakwa somsari pahnia pomnin mumal taka inrem na awma line of actual control ve thung hi chu athu phung inrem na omlowania chu wangin abuai zual ta ne ramri in bo thua ani miawa wang hian sipai patrol te chu kan ramri chunga in ron lut tia inpu tur anom fo thina inepna te naw hi chu kumtin deuh tho Elesia hian athlengane insual deuh chot chot chang te lunga hanin tong chang te po annei fo thina tun ti lova ramria thi anom lena hnung ber chu kumsang kha zakwa somsari panga khan ania India sipai pali in nunna anchana ne tuna an buaina hian ram pahni te chu ramrikana anin pu ton le chi aboka India chuan buaina chuana hmun chu an ram chunga an chala China poin chuti bok chu buaina pun lun zel lo na turin film khur tur te poin anin cha nge nge ani kha India le China te hian inti buaina hi pumpel an lo tum ve ngar ngar to thin China a Communist Party in sarkar na an siam hnuwa khan a pompui tu masaber te zinga mi chu India ania in thenom kum khuwa kan ni boka in remini om te ang khai an lo ti to thina India ram map an siam lai vel khan nerua malak na in sipai te chuan forward policy an kalpuya China chuan India Soviet Union le US te chu an ram zau tuma ngai na hanei ta angai thei talowane Tibet helna kha India chuan hlok na ta na lo man tuma apuba ka Great Leap Forward awanga Trumpui mit thi an tor chu India chuan man tangkai alo tumbok niin alo ngai to tuna buaina po hian hripui lenga wanga China buaina chu India hian ram zauna rem changa lo la niin angai le bokane line of actual control hi China chuan mutmo narmoi ro chuan anei lem lo South China Sea te Taiwan le Hong Kong te habuai puizo ka ma se ramria achung nun na chu India chuan aron elve tak la tawangin atan chuan ngai tha chi rual hani tolova India hian line of actual control suartluanin kong sial tlang atuma veiwa hun chung chu za a somli bor velin heiwang hian atoi pha theidona ramria China hi achung nun reidon lo wangin kong an sial na laya buaina achuak zui tarenga India la hian thlona trum hmuna siam tharba ka China ramri
tlang rama cheturin sipai pol pahnih adin thar boka noksak tham chu ani ve hrim hrim to ane tuna Sri Lanka China sarkar malak dante Hong Kong buaina le Taiwan politics vela sarkar chu chaklowanga ngai na aum chhomeka chu communist rama chuan thilpoi takani wangin tuna Ramri buaina hi China sarkar chuan kanla chak thra tilan tirna tan ahmang nite poa soi ania Ramri a hian sipai sanga vela dalubaka mun hrang aramri chin nia apom chu hum hatum boka Ramri zauna po athok telbok nia soyene India tan chu chan thazok omlova kalzelna bo chiatna ani vele chia bokane Ramri a hian boruak aral muang tak me olova engtiklai poa innepna thleng thei ania khovela ramthil ti thei pahni akal fulo palwai chuan indo theile ral thuam hlau om berber nei ram hania wangin buaina hi tenau takpo ni se khovel chuan amuan omzonga chingfel turin anor ngal vut mai thina tuna an buaina po ram thrang hruai tu te chuan ram pahni te in kara hian remna le muanna omro seti chu anau pui le ne